Dostlar, hoş geldingizler. Bugün sizlerмен birge dımlamat tagamyn daýnaýdan bolamyz. Ýette ölkenirek jiňişkeli ogyp turap alatyn bolamyz. Barlyk gosatyn gospalarda описаниýaga жазyp galdyratyn bolamyn. Gosatyn gospalarda turap daýnap alatyn bolamyz. Säbizde 3-4 bölükge bölüp turap alamyz. Piyazdy jiňişkelep turaýmyz. Sarımsakty özleriňizden halawlaryňça turaý beresizler. Kartoşkany ortaça kölemde turap alamyz. Otga kazanymyzdy koyup, maýymyzdy kuyup alamyz. Kızgan maýymyzga etdi salyp, aralaşdyramiz. Ortaça otda etimizni korup alamyz. Soýawy sous kosamyz. Piyazdy salyp aralaşdyramiz. Biraz gowrulgandan keyin säbizdi kosamyz. Qara, kızıl buruş. Tuzumuzdu salyp aralaşdyramiz. Demine qaray demdöş salamyz. Barlygyn aralaşdyryp, betini jawup, ortaça otda 5-10 minutda koyup koýamyz. Kış mezgilini daýnap, türlü tüstü buruşlarymyzdy toňazıtgyçga gatyryp koýgan bolatmyz, sonra salamyz. Sarımsakty salyp aralaşdyramiz. Tomat kosamyz. Kartoşkamyzdy salyp, jakşylap aralaşdyramiz.
тамақтың бетін толығымен капустамен жауып шығамыз. Достар, видео сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Толығымен жауып, қайнағаннан кейін астын басып, орташа отта 20-25 минутта пісіріп аламыз. Капустамызды табамыздың жан жағына орналастырып, тағамды ортасына салып, үстіне көкөністер сеуіп шықтым. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тағамымыз өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер.